ngasi ayu phongkhiba tongan tongan Manipuri sifong singdigi amasum thokhiba thodok athok singdigi maruiba I pausing khongachara kana Manipur top channel dagi mayam da share tawjagi ahanbada maruiba paw ama oina mathang saida pangthokadabe assembly mikhal gi board khom gi thabak AC khara dadi kan khanarakle mathang saigi February natragana March thara pangthokani haina panari ba tarahumdoi shubu Manipur legislative assembly gi mikhal ga mari lainana merep oigadaba singna board khom gi thabak assembly constituency AC khara dadi kan khanarakle taragani thoi shubu Manipur legislative assembly gi tam asi kumja English ingani ga kungani thoi gi March taraga mapanda loigadaba maramna sahi amaromta ngaisilaglaba tarahumdoi shuba assembly mikhal asigi damak tongan national amadi regional political parties singna mikhal gi tharang sing pakhat pakhara khaji haunarabasu phongna pakhat padi udri adumakpu mikhal asida AC khara dagi merep oigadaba singna mikhal ga mari lainaba thabak thoram sing khongjel yangna pakhat pagi matau lakli singi district singda lebe assembly constituency singi oinadi thoidokna board khom bagi thabak kanri adumakpu tampaki district khara dadi merep oigadaba singna Ayowi thak the board kombagi thabak sathanari kaisam thong AC gi yai school AC gi thongju AC gi khurai AC khetrigau AC mayang imphal AC gi moirang AC nambol AC gi sengmai AC lamsang AC na singbud merep oigadaba singna street corner meeting amadi laikai da mikhal ga mari lenina thabak thorom kaya pangthongnarakli merep oigadaba singna magi AC gi oiba mikhal gi committee sing semba amadi miyam gi award apa sing tengbang bagi thabak sathanari Masih sunatana merep oigedaba singna lambi sembagi thabak su leptana pakhanari board khom bagi thabak kan khanaragli sing asi nauna merep oigedaba singna ayamani mikhal asigi mangoinana pangthokadoriba municipal council sing amadi Imphal municipal council gi mikhal gi matang dasu miyeng sangba hongnarakle magi khongloi oigedaba sing khom bagi thabak sathanare amaromda hauji lairiba BJP na lusingba chungsinaba lenga asigi sahi mari mapung pharakpaga mari lainana lenga ki achievement sing utpagi thabak sathanarkli lakadoriba mikhal asida BJP na single largest party oinanaba honarakadori masina maram oiraga mikhal gi mangoinana minister sing hongdok hongjin tarakpa yabi gi oithokpa lei hainasu political gi lamda nainariba akhang ai kyana poksi sita phundorakli Manipur Legislative Assembly da hauji Kumbi AC gi Andhra AC gi Lamlai AC gi Wangkai AC gi Nauria pakhang lakpa AC gi Tamenglong AC gi amasum Honglep AC gi sit hangduna lairibani sit hangduna lairibe Assembly constituency sing asigi by election karamba matamda pangthokadagi haiba tamba ngamdabana AC sing asida mirep oigedaba sing mikhal gi thorang sing paikhanaduna mikhal gi matam hek lakthorakpada mikhal thengnana ba sem sadun lainaribani haiba pawmusu kasi phongki basi phongsingna maroiba pawamoina phonakhi atopa pawamana chief minister na achumga wari sanabada yanaba purakpa ngamkhidre ADC Autonomous District Council gi mikhal pangthokpagi matangna chief minister na ngasi achum all tribal student union Manipur ga wari sanabada yanaba purakpa ngamkhidre hayeng ahing nongyai singi district singa pungkun ngamari gi ban hauragani all tribal student union Manipur na ADC gi mikhal matamasi phawbagi manungda lauthoknaba demand tawraduna kariguma government masi buthabakta onthok torabade banyawno khongjang kya changchilagani hana lakthokhibane ngasi nungthil pung 6 tagi chief minister N Biren amasum achumgi mihut singa numidang pung 8 phawba makhoina taliba demand asiga mari leinana wari sana khiadubo wari sanabaduda achumna taliba demand adu government na thabakta onthokpa ngamdabadigi achumna makhoigi lakthokiba khongjang singadu changsinana ba phirep lokibane asumna lakthokhibagi matungina hayeng ahing nongyai pungkunga mari subna singi district singda bancha tharagani state government ngasi phawbagi manung ADC gi mikhal gi matam lakthokpa ngamdragadi matam kaktaba economic blockade chathagani haikiba adusu aduma makha tharagani masiga iroinana singi area singda paikhaliba national amasum state ki project singi thabaksu thingjilagani hairiba pawmusu makhatana phungdokhi Atopa pawamana Myanmar gi lanjelakpa sing sangjafam pigani biren yumlo na balaibak Myanmar thoklibi irang asiga mari leinana laibak adudagi lanjeknarakpa sing Manipur sangjafam pinabagi thawrang pakhatkani adubo haujumaki oina Ministry of Home Affairs ki pokta ngairi haina Minister N Biren Singana phungdokre hari di Hindu pauksiga yumsakisa numita Manipur ki Minister N Biren Singaga telephone ki kuthangda akhanna wari sanaba madam mahana hai
Myanmar की लंजेलक्पसिंगी दमकता स्टेट गवर्नमेंट मदुगी थौरांग सिंग तौनबा सेम सारगा लै अदुबो स्टेट असिना मखोइदा मतेंग पांगबा हाइबसिदा लैबाक अनिगी ओइबा वफम ओइबना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की पौता ngairaga लैदि बेलेन हाई हौजिक म्यांमार रोमदगी मी कया मणिपुर की बॉर्डर लिसिलंगनबो होनारी अदुबो इंडिया की सिक्योरिटी कया बॉर्डर लैदिबदु उबदगी मखोइ ngamkhai lansilakpa ngamdana hankiba yauri म्यांमार अमसु मणिपुर गा ताइनरिबा लम असि किलोमीटर 309 म्यांमार की पुलिस याउनु नुपी कया हौजिक लंजेलक्तुना मिजोराम दा संजफम लौरगा लैदि हिराम असिगा मरि लैनना स्टेट असिना करी तौगदबनो हाइबदुसु यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हाइजखरे म्यांमार की लंजेलक्पसिंगी दमकता लैफम चाफमना सिंबगी थौरांगी मतंगदा मिनिस्टर एन बिरेन सिंगाना स्कूल न सिंबसिंगसु अरेंज तौनबो होनागनी थौरांग पुनमक आइखोइना यालगा लैरे तौबतबु सेंटर की पौताक अमा ngaइबा खक्तनी मणिपुर गा म्यांमार गा ताइनरिबा बॉर्डर दा अहेनबा सिक्योरिटी थाजिंदुना हेना मिकुपना होम सिंगना लहनख्रे हौजिक फावबगी ओइना मी हुपतुना लंजेलक्पगी वफम लैत्रि अदुबु मी मसिंग खरा याम अदुमक संगशिलक्पा याय हाइबगी थाजबा लै मरम अदुना लंजेरक्पा मिसम सिंगी दमकता मखोइगी लैफम चफम पीगनी हाइबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंगाना फोंदोकपा वफम दि हिंदूदा फोंगली हाइबा पावमसु ngasi फोंखिबसि फोंगसिंग फोंगनरी अतोप पावमना बिहार की चीफ मिनिस्टर असी असेंबा बिहार की युगी माफियानी तेजसी बिहार असेंबली की ऑपोजिशन लीडर तेजसी यादव नंगसी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अटैक तौरदुना चीफ मिनिस्टर मसासी बिहार की असेंबा लिकर माफियानी है मराल सिबु वफम फोंदोखरे पटना दा पांगथोखिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस अमद मीडिया पर्सनल तेजस्वीना स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर राम सूरत रायदसु अकनबा मोंग मराल सिखी महाक लैंड एंड रिकॉर्ड मिनिस्टर ओइबदगी खुदक्तगी लौथोकदबने हाखी ngasi मुजफ्फरपुर दा लैबा राम सूरत राय की स्कूल दगी यामलब लिकर फाकी महाक स्कूल अदुगी फाउंडर नि अमसुम हिरमसी की मतंगदा महाकी मनावनुपा महाराज राय की मथक्ता एफआईआर अमा रजिस्टर तौखरे हाइना तेजस्वी हाखी स्कूल हाइबसी महिरोइ सिंगी महि तमफमनी अदुबो स्कूल असिदा पीरिबा एजुकेशन असि करंबा मखलगिनो करिगिदमक नीतीश कुमार महाकपु लौथोक्त्रिबा करिगिनो हाइना तेजस्वी यादवना हाइखी नीतीश कुमार सिलेबा असिगी मतेंग पांगबिनबा लैत्रबा सोक्थरबा मसु मसा सोलबा चीफ मिनिस्टर अमनी माकी गवर्नमेंट असिना बिहार यू थिंगबा ngamdre डेटा की मतुंगिना बिहार पुलिस ने इंग्लिश सिंगनी तरा तरो की एप्रिल थादगी बिहार यू थिंगलकपा मतमदगी हौजिक फावदा यू लिकर लाख हुंफुगा मरी फारे हेबसी फाखरबनी हाइना तेजस्वीना हाइखी हौजिक स्टेट असिगी एनडीए की लीडर सिंगी सार हुंफुगा मरीदी मिहाटपा रेप अमसुम मिफा मिपुनगी क्राइम सिंगना सेनै मखोइना मसिगी वफम असि बिहार असेंबलीदा पुखलुबा मतमदा नीतीश कुमार आईदी मधु करिगुम अमत खंगदे हाइबदौना वा ngangi हाइखी मेवराल चौधरी असी मसिगी मयेक लारब खुदम अमनी मा ऑपोजिशन लीडर सिंगना अकनबा प्रेशर पीबदगी महाकी पोस्टगी लौथोखरबनी हाइना तेजस्वी यादवना हाइखी हेब पावमसु ngasi फोंखिबा सिफोंसिंग फोंनरी लोइसलकपोइना मपालमगे पावंगतंग म्यामना हबसरमगे जोहान्सबर्ग सिटी की मयाय थांगबा सर्बन ब्रह्मस्टाइन दा लैबा यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरन विटस्की मेन कैंपस दा यूम सकसनुमते माहिरोइ सिंगना सथगिबा प्रोटेस्ट अमद मसागी सै 35 सुरब नुपा अमा लेखिद्रे यूनिवर्सिटी असिगी स्टेटमेंट अमना हाई प्रोटेस्टर सिंग अमसुम लोकल पुलिस की मरक खुद थोनखिबदा मियोय अदु सिखिबनी तांकक असिदा मियोय अदुना सिखिबगी मरम कन्फर्म तौब ngamdri इरांग अदुदा माहिरो रिपोर्टर अनि सोखी अमसुम प्रोटेस्टर अहुम फारगा हिलव्यू पुलिस स्टेशन दा पुखी यूनिवर्सिटी दुदा हानदगी तमलको माहिरोय सिंग अनोब एकाडेमी सहिदा मिंग चनबा याहंदबदगी सयोल असिदा प्रोटेस्ट तौखिबनी मीडिया रिपोर्ट सिंगी मतुंगिना मियोय अदु प्रोटेस्ट तौरिबा माहिरोय कंबू अमदा पुलिसना रबर बुलेट सिंग कापसिनबदा पानखिबनी महाकना क्लिनिक अमदगी थोलकपदा थौदो अदु थोखिबनी मियोय अदुना सिखिबगी मरम सबसाबा खंगदोनबा थिजिल्ली हाना युमसकसनमिता मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन ब्लेड जिमानदेन नेशनल असेंबली दा हाइकी हेबा पावमुस फोनकी एंड थैंक यू